Lo mama lo tshela ubaba i-red taxi ngikhona. Ngimbonile. Wamdlisa ubaba. Mina ngincengeta wena. Angithi ngifuna sikaye. Ngifuna Ningibizela ukuthi ngizosebenza la. Yebo. Ngicela ukuzosebenza la ngiyasebenza manje. Siyacela mkhulu. Mina Masicela umndeni bavumele. Ngicela umkhela amanzi. Awulifake la ilodwa. Phinda ufake. Awungifakele. La ubaba ole ekhaya akafanga ngesandla somuntu. Ngiyacela nakho-ke Thenga izinto. Kalile lapha. Ayikho into oyibonayo. Akafanga ngesandla somuntu. Ngithatha inyanga yakho. Ngiyacela nawe la. ubabakho bekanemali ayithathaphi ayithathaphi ngobe kwintsha Akuna-matric. uphi umamakho Bantu abadala. uphi umamakho Ubaba ushiye imali, umama uyazidla imali. Manje thina sazi ukuthi imali iphelela phela ngapha umfana since from aze ngapha ukuthi azongena isikolo akasagilezi manje ime ngimphandela ukuthi yakhe. Sanibona mani njani? ngiyaphila njani Ngiyaphila. Bengikhuluma nomama bani? umpho Sisimpho. Okay. Bobhuti njani? Siyaphela njani? Hayi siyaphila. Ubhuti ubani kama? Menzi. Menzi. Wena bhuti ubani? Ngithabiso mina Khotman. Thabiso. Okay, bafethu ngowe menzi obhalile or nibhale nobabini? Nibhale nobabini. Bengisacela ngiyazi ukuthi ngifundile imessage yenu ngasho ukuthi sizofika la ekhaya so understand kabanzi ukuthi ngabe inkinga yini. Kodwa sengenzele ukuthi nama viewers wethu ezo understand ukuthi why nisibhalele namhlanje la ekhaya. Nifuna iJozi Bioscope nincede ngani mhlawumbe? Funa iJozi Bioscope Khotman isize ngomama neKhotman ngoba ubaba like ubaba ushiye imali, umama uyazidla imali. Manje thina sazi ukuthi imali iphelela phela ngapha umfana since from aze ngapha ukuthi azongena isikolo akasagilezi manje ime ngimphandela ukuthi yakhe. Umama udla imali uyaphuza wenza yonke into. ubabakho bekanemali ayithathaphi ngobe kwintsha ubabakho wena Muntu omdala. ngithi ngikutshele mamela nawe mamela thula Angeke ukuthi Akuna-matric. uphi umamakho Bantu abadala. uphi umamakho buzi umamakho Uzoxolisa nawe. Uyakuthemba ubaba onambulala. Lo mama lo tshela ubaba i-red taxi ngikhona. Ngimbonile. Wamdlisa ubaba. Bantu abadala. Wait, mama. Okay, muntu omdala. ubabemne kwaphila ngami la ningangihlanyeli la Muntu omdala. phumani la kwami Wait, muntu omdala. phumani Angazi ukuthi amakhamera la nizongihlaza angazi ukuthi umuntu omdala. Umuntu omdala ngathi unomsindo. Why unomsindo umuntu omdala ngoba siyakhuluma kakuhle asilwi lana. ayikho imali yakababakhe la Imali ubaba. Umfana nangu la. Bekumele ngimthengela amateki uKhotman mina imali yami engiwasha imoto ngazo ngithenga insipho ukuthi awashe ngithenga noma yini ukuthi ageza nube kamnandi. Ubaba washona. Ngeke siphume la muzwa baba lo ngeke siphume la. Wababa. phumani la kwami Ngene khati ukuthi ukhiphe mina imali wena uphiza phuza. Okay, muntu omdala ngicela Ngicela ukubuza something. Okay, ngicela ukubuza. uzovulela izinja Ngicela ukubuza something umuntu omdala. buza ke Ubaba ngithi washona. manje Into bengi-understand engathi angi-understand la. Umama akusiwumama onizalayo. angibazala ngibazi nokubazi la Umama uzala ubaba usilethe kuye ukuthi sohlala nabo ngoba abomama bethu nangale bona abasinakekeli fana nalo mama lo. Nino ubaba ebinabo mama ba-different. nginakekele So ngu-step mother kunini. hambani lo Okay, wait. No, hayi thi ngizwe naye kahle ngimbuze. Kunento engayi-understand la. Muntu omdala. libana baka iselula Asilwi la. la tambaho phumani la Muntu kwami omdala. Imali kababa makubona abantwana. ubabakho akanayo imali Muntu omdala. ubabakho Ngicela ukubuza. wakhe ubaba Okay, muntu omdala. ngicela Ithi ngikhulume naye. nemali nina kumele Okay, muntu nisebenze omdala ngicela ukubuza. hambani niyosebenza nifuna umsebenzi nibe nemali nekele nimali zabantu abadala niyadakwa kanti phumani la kwami Usebenza kanjani ngane matric? ufuna iphiwe yimi imatric Wait, muntu nimenze imatric Bafethu ngicela nimiyeke ngikhulume naye mani. Yambona unomsindo uphendula nje into phumani la kwami Muntu omdala. nizovulela izinja nani niphume namakhamera Ngicela ukubuza umuntu omdala.
Unamagama wakhuphayo manje uthi phumani lapha kwami ngiyonqosha. angiyithandi leyo Angisabafuni nkulumo. futhi. Okay muntu omdala. Ngiyakhiya leyo kumlapha. Bazobona ukuthi balalaphi. Umzuka baba wabo phela lo. Ubababo. Manje abomama babo bakuphi bona? Yeah bane right bala basekhaya mabe. Ni right okwenzani bazongifuna into engekho. Bazokufuna into engekho. Abaphumeni la kwami. Muntu omdala. Abaphumeni kwami. Phuma nawe. Mama. Phuma nawe. Funa imali kababa, ubulala baba, sayifuna. Ubabakho yini kanani? Ngizomfuna ngizombulala. Uyambona ubhuti wami unjani? Uyambona umenzi? Uyathanda umenzi maka kanje? Uyathanda umenzi maka kanje na? No, Bafethu, okay. Lona. No, ehlisa mo. Bafethu angithi nina nitheni sibhalela nithe kahle kahle nicela ukuthi Jozi Bioscope incede ngani nifuna kube njani namhlanje? Thina sicela ukuthi nje imali zakababa zize kithi kahle kahle umama asale nomuzi wakhe. Eziphi imali zakababa? Ngithola iqiniso sambulana nobaba. Wona uthi nithola iqiniso ukuthi baba. Bekasebenza Okay. ubabakho. Mama, angithi manje lana Ubabakho bekasebenza. sizoyilungisa le okwamanje ngifuna ukuthi siclearishe le party lena ngoba bathe besibhalela basho ukuthina ukuthi baneyintsolo mamela angithi ngisesayidini lakho la yebo baneyintsolo abafana bacinga fana wena mhlambe uwabulala ubaba so siye sathi siJozi ufunani kuyinja ngana next ingabiza indoda yakho nobaba yakho kahle nokufa isazofa Inja kanjani? hayi inja ifana nani isapota beyiletha impuphu la everyday besinda lo mfana ngangena isikole ubaba asaphila Mabizi baba wethu ngambize ngenje baba wethu. inja ufanele ukufa ufanele ukufa ubabakho ubabeni ube kuyinja umuntu omdala Ubaba. phumani la okay kwami umuntu omdala okay ngicela ukukhuluma nawe amanofunda bonyoko nina irongo lenkulumo yakho umuntu omdala mina lana yazi ngifuna ukwenzani ma bengifuna ukuthi ngicela ukuthi siqale scarish le ndaba ma ngiyenzela ukuthi bekholwe ngoba ngathi baneyintsolo yabo ezokuthi wena ngathi wabulala ubaba wapho so ngiye ngacela lama ukuthi uMr Jones esifunele welanda umuntu wethu yabo esisebenzisana naye owani umuntu wenu ukuthi ezohlola ukuthi uhlola ini ejaridini lami ehlola ukuthi mhlambe leyintsolo zabo ejaridini lami Leyintsolo sifuna iqiniso la kababa Sothini usibaba bolibaba. ejaridini lami angifuni inyanga uyambona ngathi akathathi kahle manje bekumele ubaba amhlawulile ngoba uwodla imali zakababa okay umuntu omdala angifuni inyanga guys mina ngazi umama naye ungenza ngibe yintsolo guys so lapha emakhaya into eyenzakalayo ngisalinde uMr Jones njengamanje ngoba uyolanda inyanga yethu so ngisalindile ukuthi mhlambe just nje kube neclearance cause angifuni ukuthi labafana beqhubeke beaccuse umama bethi ubulala ubaba kodwa into engiyitholayo la ekhaya engamphathi umama ngathi itreatment kule ingane ayikho right the way batreata ngakhona labantwana is not fair namagama wakhe is not fair khona kuyaphuza unyaya yahle yanyuka nisala kwami hambani la ikhona ngicela ehlisani moya baba kho wangconyela kuphi okay umuntu omdala asiqale la ngamupatela ka papa hawo moha kambo okay akusikwakho phela la kukwakhe umuntu omdala ukuthi umbulala uzohlukumeza asidli thina mama umuntu omdala imoto zingena everyday umuntu omdala okay umuntu omdala ngicela ukucorrectisha la umuntu omdala okay uzomamela ke let me do the talking wena uzoyenza ukumamela listening is a skill umuntu omdala umuntu omdala ngicela uhambe namakhamera mina ngizokunceda lana ngithi mina ngizokunceda ukuthi benga-accuse befile ngathi wabulala ubaba wabo angithathi side yiko ngizofix umuntu omdala iy'nkulumo zakho zi-wrong yabona i-wrong inkulumo yakho nawe hamba at least nangu Mr Jones angisafuni my good sir ufunani la kwami thank you so much my good sir really appreciate you ngicela uphume kwami kuyaphileka umuntu omdala ufunani kwami neyintwangu sizonceda wena la nginceda wena ukuthi kube neclarity because manje baya angithi mina into engayifuni ngifuna beqale clear uncedo kethu baba mkhulu ngiyabonga mani ukuthi uthathe isikhathi sakho sokuthi ufike la ekhaya namhlanje yabo baba sinale nkinga bengikutshela ngayo ngithi ukuthi la ekhaya ngathi labafana baneyintsholo ya abanazo ngomama
so bengicela ukuthi umkhulu esincedise kule insolo zabo sibone ukuthi mhlambe lento abayisolayo ingabe inyani na uyabo yebo mkhulu Ake angazi noma singaqala yini ke sibheke ukuthi mhlawumbe imbangela yalento yini. yebo ngicela siyibheke mkhulu mayingabe ungakhona ukuthi usebenze phezulu ubhekani kwami uma ungisebenzisa kabuhlungu yazi umuntu omdala Hawu anyeke uzophikisa inyanga ngithina inyanga yokwenzani no angithi mama baya inyanga yokwenzani mama uya understand ukuthi la sinceda wena mama uya understand ukuthi ngizonceda wena mina la wakaba lo muzi kababa ngicela wenze umsebenzi wakho nalo babenu lo muzi kababa ukwami la niphume nalabo bebenu nina na mara urongo ma yabona lento awufuni ma inyanga mina nginceda wena angithi ngifuna sikaye ngifuna beclearishe lento yabo esemqondweni ma inyanga ke siyafuna iqiniso thina ngizama ukunceda wena lama because yabona umkhulu lento ozoyenza inceda wena yenzela ukuthi ube neclarity angithi uthi amele bakuncede thina siyafuna usizo ke thina siyakutshela yini kanti lene kwenza ube nenkani uyenzile Ngicela ukusebenza. Ningibize ukuthi ngizosebenza la. yebo Ngicela ukuzosebenza la ngiyasebenza manje. siyacela mkhulu masicela bavumele Ngicela amanzi. ufuna amanzi mkhulu awume hayi thula wena kukwami la ya usalanda amanzi angeke usebenza mangifuna iqiniso la kababa navasi la sifuna iqiniso la kababa lo mama lo uyo Ayengeke hayi angwafunda amanzi lawo. Ubokha amanzi Ufuna amanzi asempompini straight manje. Bona siyosebenzana sibone awafuna amanzi asendlini amanzi ningazongiboshela amanzi la wathenga lawo nyawathenga la manzi umuntu omdala kodwa yini bekalambile lo bangana mali lo usupport bayakho bekalambile nani kuphi sonke lesikhathi nani kuphi le sonke lesikhathi nani kuphi Ngicela ungibambele la. Ngicela ungibambele lana mama. hayi nawe uyathina sengibambile ngoba ngiyabamba Akasabambe nje kahle umuntu omdala angifuni ngicela inyanga uvumele kwami. mkhulu Ngiyanicela, mkhulu ngicela usebenze mhlawumbe ngiyathakatha nje mamela sifuna umuzi kababa Asithandazeni bona so. thandasa simamele Job ezasivezela ukuthi thandasa simamele Baba, egameni kaJesu Kristu waseNazaretha ababizi lakho yaphila ababali namandla. Nangalesi sikhathi moya ngcwele siyakunxusa Job namana sondela kuthina moya ngcwele. Bese Nkosi yamakhosi uphinde ukusivezela Nkosi yamakhosi okuyikona. Siyanxusa egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. amen Hey. Awufake la ilodwa. Phinde ufake. Awungifakele. Hey. Ayikhona man, hayi. Izinto zenziwa ngenye indlela la ekhaya. kuyini oyibona mhlawumbe Nizogcina manje lana ngicina nidideka. Lana kule khusanami la. Kulamathamba ami angivezele ezinye izinto la. yini khuluma La ubaba ole ekhaya akafanga ngesandla somuntu. ngiyacela nakho ke sithenga izinto qalile lapha ayikho into oyibonayo Akafanga ngesandla somuntu. ngithatha inyanga yakho ngiyacela nambe la Baba navasithenga abantu Hlalise la baba lo mna ngizomsala phumani la kwami baba lo hambe namanga lo muntu namanga ayikho into eshoyo bantu abadala namanga lo muntu ngeke bekupita munjani lapha yile ngoba lo Wayishonela umuntu akazange abulawe esandla plastic yakhona ubulala ubaba lo simba lo namanga lo muntu bantu abadala guys mina ngisazi mina ngomthela lo yes sis yes awunyeke phumani mfethu ngeke ugalela umkhulu ngama mkhulu mkhulu ngiyacela Izelwe yilana. Abaxabani bakuthi bayaxabana. okay bafethu mangabe uthatha labo bahambe ngizobaba lo muzi kababa lo muzi kababa lo muzi kababa nani utho wena mina ashaphineka lapha somsana mina ngicela ukuthi hambe manje ngicela ngibambele mama ngicela uzela umuntu omdala ngicela uzela thatha lezi mama ngicela uzela mama izinto zami ngicela mama pheka
Ngiyakucela mntu omdala. Ingane zakho nawe lezi. Angisali lezinto. Kukibo la. Lezinto. Kukibo la. Akusukuba lapha. Ikhaya labo leli. Ngiyalikhiyela lokhu mlami. Ikhaya labo. Mabahambe angisafunda. Umuntu omdala Angisafunda. irongo leyo. Ikumlami ngiyalikhiya bazosibona ukuthi ngilaphi nina. Niyobona ukuthi ngilaphi. Ukwami la. Umuntu omdala. Ukwami la. Ufuna bekusekhoti. Ukwami la. Ufuna bekusekhoti. Masambe ni. Ngoba kusekhaya labo nawe. Asiyene ekhoti. Okay. Asiyene ekhoti. Okay bafethu bhekani la. Bhekani la bafethu. Bengicela ningivumele. Ngoba kukini la. Umama ngeke ezenikhiyele ikhaya leni leli. Ubaba wenu wanishiyela ukuthi nani nibe nomusa. And ngiyazi ukuthi umama usazocabana. So if ningivumele bafethu bengicela ukuthi sihambeni le ndaba siyise phambili ebantwini bomthetho. Siye court wena nje yami. Sibone ukuthi nani beyazi ukuthi siyochaza ukuthi umama akafuni ukuthi nihlale ekhaya emzini kababa wenu. Uyanixoxa. Because uyabona manje ukuthi uzonixoxa if niyangivumela ngiyanicela bafethu. Ya ngcono sekhoti ngoba lo mama lo asimfuni la. Asakanandlu bamthathe angakwazi nokugeza lo mama lo. Singamthuki umama wenu naye. Asinanda umama wethu lo uyafana. Umama wethu ongasupport. Ngemali zakho inkinga naye ngiyambona ukhohla ke. Okay. Niyangivumela. Bheka amakhanda ethanjani. Ukwami la. Okay niyangivumela. Awungabusha bamba chi bamba. Unamusa Okay bafethu asambe. Sozwa ngawo unamusa. Ngicela ngiyanicela. Okay asambe nisiyenza lento ibhalwe ephepheni. Siyovula siyise court once. Ngiyanicela bafethu. At least nani nazi ukuthi ngoba ikhaya leni leli. Ikhaya lethu leli. Lethi ikhaya lethu. Flexile ngicela uthathe la majita niye emotweni. Awungashaya umzali Ngicela mfethu. asuke Insuku zakho mawufuna insuku zakho zami. Ngikwazi ngonsuku akusuka mama. Nibafaka emotweni. Asiyana machukuchukwini. Mabahambe labantwana bafuni. Umuntu omdala yazi thina labantwana sibasaphi manje. No siye court phela thina ngoba manje they have right bane right yokuba la. Hambani ecourt. Umuntu omdala kanti wakhohlakala kanje ingane zakho nazo lezi. Angizali le ngane esikhohlakele kanje mina. Umuntu omdala irongo lento. Angibafuni labantwana ngibafuna. Anyeke balale. Guys, uxosha ingane zakhe nabo labantwana they have a right umuzi kababa wabo lo. And angeke ze baxoshe ethi uzobakhiyela ngaphandle. So thina into esobanceda ngayo le ngane ukuthi at least nazo ngoba I'm sure ubaba wabo wababhalisa. Washo mara wababhalisa kusalayo. Ekhaya labo leli. Umzi wabo ngeke ubaxoshe ekhaya labo. So guys senza kanjalo ngoba sifuna asingeke sivumele ukuthi ingane ziye esigangeni zolala esigangeni izine ekhaya la. So sibase court abafana le case iye ezandleni le ecourt kuyoxoxiswana kabanzi kubone ukuthi bazo yabelana kanjani yonke lento le. Mangabe abafana nabo kumele bebe nendawo yabo ubumama naye ehlale ngapha kuma RDP RDP abafana behlale emarumini rather be ngoba manje yabona umama diwe nenkani ngakhona and uyabonakala ukuthi akabathandi ngenhliziyo yakhe yonke labafana. Mangabe unenkinga ke mbukeli na ungalibali ukuthi usibhalele lapho on josiebioscope.co.za ungalibali nokuthi usifollow ishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook uya Josie Bioscope everywhere. Ningalibali nokuthi ni subscribe guys siyanithanda nonke lapha emakhaya. I'll see you on the next episode.